Yes, nk'umunyasoko bya Forever manoti promoter sinakubwira ngo ndakubaza ikibazo ariko ndashaka utumirira abantu utugira akantu kazomotiva abantu kugira ngo bazoze Rovenef kurisha DDP. Good luck baby nubwo wandetse vuba huha let me hope you kugikunda like I do tell me now speak louder like I do tugeza yes ukiranga nyene tumira abantu bazoze Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs de Bujumbura. Mon people who looking for the answer and no question manoti promoter remettre de cérémonie manoti de promoter permettra de cérémonie tuzo kugana iyi noti azofunga mbere de camera ni yaje Dennis Smith na sio garukana kugira ngo ibintu bigende neza cyane kandi namusona ko ndi kukibuga kibuga cy'indege twaje gutegera umu artiste musaza muziko umunsi wa gatanu itariki 29 azuba ari kuri Jardin du Peuple ni Ariel Wayz niwe turidiye tukanaje ariko agiye hano hirya urabona okarima aba ubande buzubuke mu mwanya turamurindiriye hazira tuberekanye niko igenda niko biragenda be blessed murindi neza kiniga sawa kiniga kwanza kiniga mwikoto Dandri ariko aratubanira kwegera sawa foto Dandri ariko aratubanira kwegera ariko birakunda amwakiriye neza niteka yego mushitsi wacu yamaze gushika Ariel ndibaza ko dukorera ngaye go mukanya ko baragi foto n'abanyarwanda Ariel abana ba artist ego kari kwanza abana ba artist mu performing na witwa Thompson witwa Arnovich witwa la familia ababiri sawa twagiye rero twagiye Ariel Ariel karibu cyane mu gihugu cyacu cy'Uburundi ndira kwanza murindire tumushinja kwanza aruhuke azoruhuka ndibaza ngana nibo oya ari muzenga zenga mames bouncer Oh, kuresha umwanya umutananigwa twagiye image ni bon fakte ugesha kuzibaga iki oh bro ahanyene attack sawa ahanyene Ariel Wayz kazi tuhagarare we koresha umwanya mugirize we tekana bamuzo kumara amazi hano harimo gusa ego we koresha umwanya reka tuvugute aguhubuka umwanya hapana manoti wakora interview mwanga gusa abantu uje kwiyereza ndamufise neza nje umuntu ndiko ndamutora neza video yacu baturabira ahantu heza amakamera ani sawa kuri iyo side izuba ari kubitagufya oyaye ngo ngupimura nibo man ano nibo habona fresh anibo oya si contraire abona binge indira abo batu baze twagarare guys please ndabinginze munyubahe basi guci micro yiwanje iri he hari umuntu nahaye micro koresha umwanya ni wewe cyane oya mwizina rya oya Jael indira gato madure poko twagiye Ariel Wayz kaze kandi mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi aho novuga neza yuko ari inshuro ya mbere ushitse mu gihugu cy'u Burundi ndashaka kumenya Ariel Wayz yumva gute kubona ashite mu gihugu cyiza cy'u Burundi Ariel Wayz abaririmbyi bazokorana igiteramo arabazi neza yabiteguriye gute Ariel Wayz ndishimye cyane bakoze cyane nishimiye kubona mwese muranga ndashimira media yanyu kuba yafashe kanya kaza kunyakira ni by'agaciro ikindi abahanzi barimo bazamfasha gusubiza abarundi ndabazi nagize akanya arabona isanzwe nzi D1 nsanzwe Dramati naitanga muzi wait ni benshi Thompson you know
yeah, Arnovich, La Familia, you know. Both nafashe umwanya ndabachecking out and I really like what I saw. So I'm very excited. Arashyushye ndashyushye. urashuhiwe Kaze Bujaville. And ikindi kintu only good music. Ego rero kandi uraje mu gihugu cy'u Burundi mu gihe abanyarwanda bagenzi baheruka ino ndetse hariho n'abagiye bitameze neza. Wewe witeguriye gute? Nta kibazo n'amahoro menshi gariye. Jewe na mahoro ni experience yanjye naje kubaha show naje gutaramana namwe. I'm here to make friends, I'm here to make more fans, to connect with my fans. So everything is positive no matter what happens. Turacari ngaho nyene. murahawe ikaze mu gihugu cyacu Burundi nibaze neza yuko mwashobora kigwa neza kandi cyane akabazo kanje nibaze neza ko karaba ku bikorwa vyawe cyane abarundi barakwiteguriye bimwe bihagije bivaye no kungene bakunda ibikorwa vyawe Ariel Wayz witeguye gute guhasho abarundi mbega abarundi badugura no mwanya bumva iki kuva kuri Ariel bitegure amajwi meza ariko kibishinge ibyo mvugisha atagira ngo ko mvuga saraye ntago nzaririmba neza bitegure vocals on point bitegure vibes energy bitegure kujya show nanjye you know nagari nyine nabo ndabakeneye kubabona yego twitegeye ko Ariel nyuma y'igiteramo aje gukorera hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi nta korabo ashobora kuba afitanye n'abandi baririmbyi b'abarundi ngaha ntago zabura nyinshi cyane abantu nshaka nabo nigere ku bikorwa uheruka gusohora EP ndetse ubona neza ko ari nziza ariko bivanye na chat trending iyo biriko ubona neza ko abarundi yarabashikiriye canke hazava habashaka kintu usanga uri kurikorana kuri stage abafans batari baragutara bivanye ko indirimbo zikiri shasha well kwe nk'aba artiste ibintu byose birashoboka ariko iki ni impamvu naje hano abatabizi bavuga yes nk'umunyasoko bya Flavor manoti promoter sinakubwira ngo ndakubaza ikibazo ariko ndashaka utumirira abantu utugira akantu kazomotiva abantu kugira ngo bazoze Rovenef kuri JDP good luck baby nubwo wandetse vuba huha let me hope you kugikunda like I do tell me now speak louder tugeza yes ukiranga nyene tumira abantu bazoze uyu ni mu bantu bagize La Familia team ne mu bateguye igiteramo Negiri umenga papa kwakiriye umushitsi wacu Duzibiyo kurura Arnovich kapo Reka ndaza kuguhamagara.